Hello, kanami pite ho tunia hi farmer compensation iti ki bol ham ti chui ki hil deu hi na. Cha hi service plus a na lu na le chla hi login na mu dingin. Chla na login na hi na min ai lo password na login sa hi ale chla hi na lu dingin. Na login sa lo hi ale new create na lu dingin. This new create na apa na lu din. Chla na lu tin chule apply service na lu ding jo tin chula no ya hai view chla na lu ding chuta le lai hai farmer compensation kitia na click dingin na click chai ting chule chita bang he pe sung maintain cha chu chla he first name namin na field dingin namin ling na field dingin na other card ai lo le namin ta pa chu tu la he hon imino nickname aja ja nei vin na cho he koi lo dingin chla hen full name namin ta chu pham ti chu na fielding in hi zo ten chu la hen mobile number phone numbers activate pin na che pin chu na fielding in zo ten chu le chla hen hang loading in district na field chai ten chu le chla ya he chla che pa hen fielding in zo ten chu le village na revenue village che na fielding na field chai ten chu le it's like land certificate land certificate na ya le land certificate chu na kap do ding it's like in the field it's like a number na type ding in it's zo tin chu le it's like ya he it's pa in the field kit ding in it's like land number pin chu na it's like pin pa chu na field ding in it's chu hong nan chai tin chu le abana na hong ding it's like pata upload pata ke tin na the land certificate na cha photo chu chlanga he photo na koi ding ichi photo na koi na mun na chu na hold do ding in chi photo chu na click ding in open na bola chla land pata che tan cha le chu ten chu le chla yes na me ding chu ten chu le uninserted area hi ding ale chla website na haina lu tin chla website ke pia na chla website ke pia haina lu na le na copy dingin google na loading google na type ding le chla automatic a chung do de hin chla chi pa he download dingin chi pa na fill up so ke na fill up chai tin chule dc pa comma signature na la de na signature na la chai tin chule chi print na hin ke chai dingin na hin ke chai zo tin chule chla chi pa he na upload de na ama sa pen id sipa chipa le kha chu point mo wen di sipa ko ma gala angai jen zo ten chu la yes na me ding zo ten la he yes no hi in chulai ten ya hi yes na abona yes tabonga hi in zo ten chu la bank account number na chulai bank account number na fielding chulai ifc na code na chu na fielding in ifc number na fielding na field site ten chu la upload damage area na china field na upload dingin a photo approve na ngai jin jo ten chile la ha upload damage area image na china field dingin damage ho se na lim ti ri dan ta cha upload damage area chla he photo thum li na mun li au min che mun li a ho chu na upload so ke den na upload so ke dingin it zo ten chile chi pdf file na pdf file pa hai chi he support lo hin kan tha upload ki den chi KMZ file he slide link ke pia han loading na chlai han link a he chi he na copy ding in chi link na copy zo ten chule google sa na search ding in chi google search na search ding chule na mu de hen na itai hang de hin chi download ding in download chai tiang chule nang tha lut ki ding in download chai de nang tha lut ki ding chilai he photo chuna upload din na upload de chilai upload location enter latitude and longitude na it's na pi dingin area lit le niaw dan na zo ten chule chla cap sign a field dingin
zo tiếng sẽ submit na bol de na submit na bol sai tiếng chu le nè chong hoi nga in tu la he laptop phone hoi ta tai choi vin he wang amon video vật na WhatsApp vật na ho bo in mang vin na hi thele chong phat chom na jang i ma na yang na ki bol the ni khan to na dung zuya chu pha khat tiếng le koi man choi nan boi pi nga lo nang man han ki boi pi ding zo tiếng chu le chi aditer na submit aditer chu submit na bor kit ding na bona complete na hi tiếng chu le na bona kha ve complete ong ke son tin chi zo tiếng chu le chi hum de na chi number he application receipt number na chipa he na ke koi ding in jong le chlai la he export pdf file na loading export na bol ten chule system a ke save ta na system a ke save ten chule chlai chi he tan chi so nong kle ke ding in close na bol ding in na close ka me chai ten chule ka profile a ka lu na le log out na zo ten chule la ka tha vet ki di hin na chu chlai captcha ka fielding login ka fielding chlai he manage chlai cho detail he tan get data na get data ka lu ten chule chlai application ho chlai click ding in ni vet de tan lu ding in lu chai ten chule ta he na ta he home page sai ta home ke so ding hen cha he detail ip reject ham ai long khala pen ham piam khat zo hung ke so ding in hung ke so chai tin chu na kya upload thai na kya upload na ke koi de hi in chi la yes na me ding in forward na li ki ding in forwarded to sto na submit successful so na loading in log out na bor ki ding na log out na bor chai tin chu le nong tha lut ki ding in like captcha na fe ki ding in na lu zo ten chu le message box na lu inbox na lu ding in na get data na me din na get data na mo tin le na data jo se chung ke so din le chlai khon na me le ta hong ke so din na view history mpp massage pin na bola ptm ti so result hoi ta na hong so de han cho na bol chai ding che bata photo done for proof chlai photo khat upload ngai din chin uploading upload photo na upload chai tin le chlai nangin thil zo sin na bol chai nung ho chuna so just ka screenshot na la din chlai ha bon na feel kit lai he na upload kit din so tin chlai he cha ki ji hoi ta na sim ding yes yo tin chen le ba na he kina le no na no yes ang na me de hin application there with the land certificate yes na me ngai he na ai wa cho thu hoi ta na sim ni chu dong ja cancel na pe nga he action get the forward na forward remark chlai nang na ji di he kin kan ji di han okay sir for a verification na verification na submit na bol ding in submit na bol chai ting chule cham khat na nga oitin disia ko na amain chlai verification disia ko na bol pi de hin disia ko na verification bol ding dan chu it's like kin forward bol pi tang kating forward to agriculture direct successful na log out ke bol ka bowling try ka tha lut ki ding in captcha ka field ding in ta pop up kharang mi chu se password na save lo ram ti bowin na chu nang ma thu hai tan save na bol lawan cha zo pha na lu pha na nom de hen chu ten chula na tha lut ki ding in chula chepa ho click ngai na lo ten chule okay na lu ten chule view pending history na so ha bo na
nó mua số kê đến châu tiền là nó click tiền chú lẽ nó mua số kê đến pi hơi chỉ bên chú và nó hơi chỉ bên chú ATM chú nó thả vật kịch thế hiện na thì sau hay nó cái download nó cái quay thế hiện à bạn nó bỏ nên về là chúng ta bằng chúng số kê nó film họ chúng history họ chúng số kê hiện na châu tiền chú lẽ chú lại à approve the Director of Agriculture by the application with KML na choi hoi tan simin lang sim chai tin chule yes na am hope you understand na majo se chu chidong ju achla answer na pi de hen na no aban le no approve na chilai ha pat na yes na be de adang se no na me de na chu te lo la mon approve abo lo reject abo de na do ten chile remark nga he thu am ho na mu de pa chuna sending approve na approve p20 na tabang hen na tiung chila he send application ha na lu zo ten chila cha bana na hong ding na load kit dingin so ten chile la pop up khan hong maintain che application details cho hin cho he nang na success mong tai ti het na chuna chila bonan hong ten ti che